آئے بیٹھے ہیں نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں جو کہ کیا آئے بندہ خدا جو قسم کرے رب جو قسم کرے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اللہ سمیت نبی مومنن کے صدر سان خامد بھی کرے جھوڑا نبی جو گھر وارو مومن جو مائر بیجا دے فرمائے تو جو تبعار بیجا دے فرمائے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حبیب اصحابہ کے رحمت بنانے کے لوا ایجاد فرمائے تو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا جرمٹ میں ستاروں کے چاندائے نظر جیسے دیر سا نہ اچھارے وہاں پر پھر جاری چلیا وہاں رب جی سنا ترا دماغ تھکی تو پہلے سجی رات بیٹھو ہاں جرمٹ میں ستاروں کے چاندائے نظر جیسے یوں نبیوں کے حلقے میں سرکار نظر آئے سبحان اللہ چاہو سبحان اللہ کھلی جا جانا جا تو سبحان اللہ جرمت میں ستاروں کے چاندائے نظر جیسے تارن میں چند جو نظریں دعا جرمت میں ستاروں کے چاندائے نظر جیسے یوں نبیوں کے حلقے میں سرکار نظر آئے قرآن نے تو محو سراج منیرہ چھائے سراجے جب چھائے سراجے چمکائیں در سجا ہی سج لہدوا محمد ہی سج لہدوا ہی سج زمین کے روشن تو کرے مدینے وارو کائنات ذرے ذرے کے روشن کرے رہو اللہ فرماتا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا نبی پرے چل نبی پرے کو ڈاڈھا بچا نبی پرے نہ ہے نبی غائب ناہی نبی حاضر آہے پر اللہ کر جو دید ملے دل واری دید کپوت عید پوری تھی یہ امید یہ دل واری دید مری وئی تکل مری یاد رکھو سنی آؤ نبی جے پیارن جو جھنگ جے جانور میں بے پیارا اچھا یادگیری کالا تو صحیح وہ باسی نہ دے کاکرو نلو دے جوان جو پٹرو ہی میں جوان دیوے سنے حبیب جا پروانا سید المرسلین جو صحابہ جو شان بدھ امام جو شان بدھ ولی جو شان بدھ ملہ پوئی نفس چاہو تو سستی کر دل چاہو تو چستی کر نفس چاہو تو دعا دل چاہو تو خیر چھوا نفس چاہو تو جلدی کر دل چاہتی شام دائیں دے مری
लाल मोहम्मद मुतअल्वी सिंध जो वॾो आलम थी गुज़रियो आहे मटियारी जे शहर में। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढा ॾाढा चओ, वॾे आवाज़ सां चओ। पर सिंधीअ वटि सिंध जे आलम जो क़द्र किथे आहे? अहिड़ा आलम साईं जे मदीने मक्के जे हरम में वेही दर्स ॾींदा। शहनी हदीस जे किताब ते सिंधी आलम जो हाथो बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी नसई इब्न माजा अबू दाऊद शामी ते। हाणे मां ताज़ो मदीने मां आंदो आहे शामी किताबनि ते सिंध जे आलम जो हाथो। जेके वॾा वॾा यमन जा अरब जा इराक जा मुहद्दिस तां ॿुधो जे उन्हनि जे उस्तादनि जो सिलसिलो खणंदव त कंहिं न कंहिं सिंधी वटि ज़रूरु पढ़िया। पर को इल्म छॾे ॾिनो, तूं लॻे कुतनि जे पुछां, तूं लॻे शराब जे पुछां, तूं लॻे बदमाश जे पुछां, तूं लॻे मेलनि मलाखनि जे पुछां, तूं लॻे रंडी बाबी जे पुछां। तूं अल्लाह जे क़ुरान खे विसारे छॾियो, मिठे मोहम्मद जे दीन खे विसारे। तेरे बेटा हिसाब तव्हां कई फमैथ विया मोर मरी, विया मोर मरी हंज न रहियो हे किड़ो उन्हनि आखे हन ते वेठा चिब चढ़ी अची गंढ भरी रुगी किनन कंगे अन सां। मेरा साड़ी में थी याद मेरा सिर को हैदराबाद खां उन में लिखे त मदीने वारा साईं फरमाईंदा पिया त मूंखे इहा जन्नत जी थधी हीर अचे थी। किथां खां किथां खां ॾाढा ॻाल्हि आहे। लिखे थो ईअं जे करे जो यमन सिंध खे लॻंदो आहे। महबूब जे लाइ चवंदा काली कमली वाले या कारी चादर ॿी कान्हे सिंध जो अजरक हो। अरे चा सुभान अल्लाह। बचड़ा पढ़ाईंदे कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, इल्म पढ़ा, हिका लखा पढ़ंदड़ मदीने जे मीर जो उम्मती आहीं। सिंधी तोखे दुआ है सिंध सॼी वलियनि सां भरी टुॿी पई। इंडिया सारी दुनिया के इस्लाम सिंध खां मिलियो आहे, सिंध खां वियो आहे, सिंध खां क़ुरान आयो आहे, सिंध खां दीन आयो आहे, सिंध खां ईमान आयो। तर बेटा सारे ज़बान निकितो साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। जो सुभान अल्लाह। आजा राजा जो सुभान अल्लाह। मुला मौलाना लाल मोहम्मद मुतअल्वी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें लिखा पंहिंजो को कमली किताब मुस्किन मौजूद आहे। उन में लिखे थो त हिकिड़े शख्स खे ज़ालिमनि ॿधी करे झंगल में चोखंबो करे फुटो। रस्तियुनि में काबू चुरी न सघे, ॿधो पियो आहे, काबू लॻो पियो आहे। ख़बर तरह पई जो को शींहं आयो, उन खे चक विझी वराए कंध ते पोयां पुठनि ते रखियो। अञा घाटे झंगर ॾे हलियो, कंडा था लॻनि, कख पिया लॻनि, पुठी पेर हलिजे, कमीस फाटी वई आहे। सम्झे थो त मुंहिंजो जो ख़ात्मो आहे। उहो शींहं हिन खे खणी अचे पंहिंजे बचनि जे अॻियां थो रखे। बच्चा शींहं जा नंढा नंढा वेठा, उन्हनि खे को 3 ॾींहं गोश्त कोन मिलियो हो, शींहं खे को शिकार कोन मिलियो हो। हिन खे उते छॾे थो पियो। हीउ चए थो मां अल्लाह जे इज़्न सां शींहं जी ॿोली सम्झण लॻो आहियां। सम्झां त छा थो करे। पंहिंजे बचनि खे चए थो बुखायल आहियो, हिन वक़्तु को बघर मिलूं कोन मिलियो आहे, को चेलो बकर कोन मिलियो आहे, ही मिलियो आहे, खणी आयो आहे। हे बच्चा पंहिंजी बाबे ॾे निहारे त या बाना लक़द जब्बतना सलासत अय्याम सुम्म जीतना बिमन युहिब्बु असहाबन नबी। ओ बाबा 3 ॾींहं बुख ते रखियो अथई। को छेलो आई हा, बघर आई हा, ॿी का नंढी शइ आई हा, को कुत्तू आई हा त खाई वञो हा। उनखे खणिया जंहिंजे दिलि में मुहम्मद जे यारनि जो प्यार आहे, सहाबनि जो प्यार आहे, मुस्तफ़ा जे परवाननि जो प्यार आहे। साली कोई नथो थिए उनखे खाओ। दुनिया जी बुख सहंदासीं, मिठे मुहम्मद खे नाराज़ न कंदासीं, न कंदासीं।
او اللہ دا بانا سنی جو سینوں سبھی دے پیار وارو اہل سنت اہل محبت آہن کہ چھیڑی دانا ہے وہ چھیڑی دعا تو وہ چھڑی دانا تو دسی ندھن کا نہ ہے قرآن اساوتا حدیث اساوتا دلیل اساوتا اساوت قرآن حدیث جو دلیل قرآن حدیث جو نسو جا نہیں بکھو ہیں کو نہ کھا دو صحیح قرآن حدیث جو دلیل چا قرآن حدیث جو چا قرآن حدیث جو دلیل جے کو نمنی سو دلیل قرآن حدیث کے جو نمنی راجا تجالا وڈی آواز تجالا کلی تجالا مجھے حبیب کریم جامتیو صحابن سان پیار مجھے مٹھے محمد بچرن سان پیار سبحان اللہ چا راجا راجا چا وڈی آواز چا مجھے محبوب کریم جا بچہ سبھی شان وارا حسنین کریم جو تو معاملو ہی نرالو وہ ایک ہستی نرالیو ہے پر ان بچے کے چھون یاد کے جو ہی بچو وہ کہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی اہل سنت دیے جو جانی عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی جو سبحان اللہ غوث اعظم امام التقا والنقا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پیلا سلام شمع بز میں تیرے شان والا غوث جس کی منبر بنی گردن اولیاء وہ مسکین کے کرسی ملی مولانا بدر دین کے سینے کے چہل ممبر لا کانے مسجد میں ملی سید غلام شبیر سائیں کے کرسی ملی سائیں عاشق علی جیلانی کے کرسی ملی مگر غوث قدم کھائے تو ولی جا کر ہٹ آ چکی جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام غوث اعظم تقریر تیرے الحمدللہ چوڑا کھا کو ادھ کلا خاموشی تھی چپ ماں دنیا حیرت میں پڑ جو بنے ایک مرد کے قبلہ سری جماعت حیران ایک رومانس شاجیلا پان سمجھتا ابا تقریر عبدالقادر بغداد وارن جیلا روینا ہے جیلے میں منبر دیکھ ہموہا مشرق وارا نہاری دال مغرب وارا نہاری دال دکھن وارا نہاری دال اتر وارا نہاری دال مچھنگ نہاری دال ایٹھا نہاری دال آس کتا تو جیلانی جان تیسی تائیں طرز جیسی سبئی ساموتی بھی ہو ہکن بین کروڑے عرب مخلوق ساموتی بھی دیا
الحمدللہ چرخا تو ہتے بدھائیندہ ارے وہ صحیح تقریر سی ہلئی او بابا ساتھی تقریر تھو کرے ایک بیٹھے بدھا سانو کرے بہاری دال کیسی مات کرے رہندوا کہ بلا اِدی دنیا میں تا کیے تھا سو تے نہار ویٹھا بدھن سادا پر سمے تا تا مجھے نگاہ تے سجا دو لائے ما او خو سایا نظرت الا بلا دلہ جمال خردلت على حکمت سالی ساری دنیا مجھے لہت جی تری وانگر ہوں دیا او بھر اگیوں او نہ اگیوں دکھن اگیاں اتر اگیاں ایک اگیاں مت آگیا مجھے نگاہ آسکا متھے تبیلی دیا ہما کے خبر کرنے کا ما ان جے کر مات پلو سبھی سامو تیرے ہم او بڑے آسا چاہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ اخبار اسیاد و مصنف کھولے کھولے تو لکھے تو پیرن جو پیر ہوگی مانن جو نہ پر جنن جو بھی مشکل کیا سبحان اللہ نہ سوچی سبحان اللہ ترس ترس سبحان اللہ نہ سوچی میں چلے رہی دو میں تو خوش کیوں ہے مجھے ساتھی مجھے مائٹ مجھے عزیز مولانا مولوی غلام رسول صاحب کے چیو سائیں لارکانے میں جو کو تا سرائکی میں شیر بدھائے ہو یہ پہلو دفع بدھو اجی یہ دفع بدھایا بدھن دو سنیے جو سینو جنرل اسٹور قرآن حدیث سکے جو کو بنی دیکھو بنی جنہا دلڑی ازل تو لائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے پورے کھائے ذکرہ مولی صاحب سید پیر فقیر چھو جگہ لکھائے جنہا دلڑی ازل کو لائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے راجہ سبحان اللہ کہو نا نہ کھو گئی کھپے میں شیر پر ہکر دل وہ ہوتی آواز سبحان اللہ مجھے آیا پڑھو پر عشق جو کھریا لالوڑ ہو جنہا دلڑی ازل تو لائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے جو سبحان اللہ ایک میرے جاگا ہے ایک میرے جاگا ہے سائیں صدیق اکبر نرانا واہ مار ہے بھاگے والا واہ سخا عثمان بکھائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے تو سبحان اللہ ارے عشق میں روت دل خوشتی روت مدینے والا وہ راضی ہوتے سائیں صدیق اکبر نرالا واہ مر ہے بھاگے والا واہ سخا عثمان وکھائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے جنہا دلڑی ازل کو ازل کھا دل وجود ازل کھا دنیا پیدا ہی نسی تو تجھے مجھے دل میں مدینے وار عشق آئے ہوتے سبحان اللہ جو سبحان اللہ راجہ جو سبحان اللہ او بابا سہینا
پیر علی ہے جے تو حق کا شیر جلی ہے اتنی سہنے مشکل کشائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی سبحان اللہ چا سبحان اللہ چا ارے سبحان اللہ چا سائیں صدیق اکبر نرالا واہ عمر ہے بھاگے والا واہ سکھا عثمان لکھائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے جنہاں دلڑی ازل تو دل چیزے تو محمد محمد پہ نکلے سونے حبیب جو نال واہ سونا پیر علی ہے جے کو حق نا شیر جلی ہے کیتی کامل مشکل کشائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے جنہاں سے جنہاں دلڑی ازل تو لائی ہے جنہاں دلڑی اندے جھوک میں مسدی کا شبیل پکو کر لکھو مگر یاد آ بلبل سندھ سائد دوست مند رب جنت میں جائیں جب موری صاحب لکھو مار چاہو تو لکھو جب عشق مصطفیٰ جا خزانہ کھٹن والا آہنی تو سبحان اللہ تو سبحان اللہ تو سبحان اللہ بابا حسن حسین پیارا جنا دین کتے گھر سارا وچ کربل کوہائی دکھائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے وچ کربل سارا لٹائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے اندے جھوک میں مسدی کائی ہے جنہاں دلڑی ستر سر مسجد مکھے یاد نٿو کری فاروق اعظم جو بچو کہجو او ڳالهه ته صحیح خدا جو قسم سنی حجر کا رستو ہی کون تھے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق رنگ ڈھنگ کری کہ ہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بلندازے کدکرا میں شناسم کہرو رنگ رکھی کے ڈھانی روزے دھنی سنی جا روزے دھنی چاچا روزے دھنی مخدوم بلال عبدالغفور ہمایونی سائیں چوتو حل سلطان اولیاء الزمان مخدوم نور رانی پروارا سائیں سب جیلانی جا بچہ سب جیلانی جا چو سب جیلانی جا بچہ سب سن جو سبئی آدھیاں گالہا سچل سر مست پڑھے تھے مولی ساولیا کا ترجر کو جلالی مولی ہو تو پڑھ دے سائیں جو نگاہوں متھے کھپ گئے ہاں کہ سچو پڑھ متھے نکاح سچو پڑھ متھے نکاح تھکا لپا کریں جیسا میاں مارے نمو
ماں سبق پڑھا کی نہ سجن تمہاری میاں مار نمو ماں سبق پڑھا کی نہ سجن مجھے دل بھر جو دیدار کیا تو جا سبق ارے پڑھنے یہ میاں مار نمو ماں سبق پڑھا کی نہ سجن سبق پڑھا کی نہ سجن ہاں ہاں خدا کرے ہن سینے میں عشق ودھی عشق چل کر عشق ایترو ودھی جو رات لیے سجن گھر ایک ماری در لکھ کوڑے مجھ سگڑ کھیوں جیڑے کیاں پر کتیدہ سجن سام جیڑا نہار تو دل بر جا دیدار جیڑا نہار تو سجن جا دیدار تو سبحان اللہ وہ بڑے آواز آتا اللہ تعالیٰ کی ذات آبکہ دے پیارے غوث پاک شان کے بیان اچھا ہی یادگیری راجہ گالا غوث اعظم درمیان اولیاء اگے لاڑکانے میں جلسو ہو ایکڑو پنجاب جو عالم صبورتی مولی صاحب پنجے سر میں تو بیت پڑھے متمادن جا سکھا چھو مجھے ضرورت ہے یہی یاد سکھا سبحان اللہ چاہو غور اللہ غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء چون محمد درمیان انبیاء غوث اعظم مستقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اٹھو دوستو اوہو غوث جنہیں بغداد سے بھی حاضر تھی عبد السلام نالے مصر جو حکر عالم ہوتی تھی ایسی تھی ورک ہے آتا سے جبو پیوا دنبا پیو لنگر جو رکھے عربی میں گانا ہے ماں سبحان اللہ کہتے ہیں پاکستان جو عالمہ ہیں مجھے خادمہ ہیں سومانی کھاں پو کچھ دیر کھاں پوچھے اٹھو ماں تو گھنا سال ہے بیکار تھی چاہے 3 سال وہ تو کافی بغداد کا باہر زیارت کئی ہوں گی کہ ماں نہ لکھتو واللہ ما خرجت منذ دخلت باب جنہ کا در کا گھڑوا نکتو نہ مجھو چھونا نکتو ہے اتنی ذات چاہے تو پاکستان جا عالم تاں ٹیکسی کرے زیارت کرنا ہے کہ روز غوث پاک نے سبھی دیدار کرائیں گے سارا ٹیکسی کیا سارا ٹیکسی کیا سید احمد رفائی جو کرو شیدائی آئے بردار بادشاہ تیر سری زیارت کرے کہ بلا موکل جو ہوتا سید احمد رفائی کے لسا سید احمد رفائی وہ بزرگا جو مدینے میں محبوبر کے چیت کے بلا ہوں تو ماں روح کے موکلی نو سلام پڑی ویندو آ اج ہتھ باہر کر چما
عربی میں شعر بدھایا راجا بگا میں قد لہذا روحی کن تو رسلہا تو قبل الارضی وہی نائبتی وحاظی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک تہذیبہا شفتی. ابھی روح دوار کان آئے ہو ہاتھ باہر کڈھو. اب جی راہ تو کڈھنا یا موند ॻाल्हाए हथ मथे खणी चओ हथ मथे खणी चओ सुन्नी कसम से रब जो जिते हथ मथे खणो. मुंहिंजो महबूब ज़िंदा महबूब क्या उसका महबूब ज़िंदा. अशरफ अली इमाम रब्बानी जो रुझान को लिखे त हिकिड़ी ख़ासि मंज़िल खास मकाम जिते जहत जे पहुचण जी जाइ नाहे उते मूंखे गौसे आज़म पहुचायो. ख़ासी किताब इमाम रब्बानी मबदमाद में लिखे थो इमाम रब्बानी त उन चोटी वारी मंज़िल ते कंहिं पुॼायो पीरनि जे पीर पुॼायो. चओ कंहिं पुॼायो नथो ॻाल्हाए. चओ कंहिं पुॼायो पीरनि जो पीर मुहियुद्दीन मीर दिलबर दस्तगीर अंदर जो अक्सीर. चओ सुभान अल्लाह. अजा चओ सुभान अल्लाह. जाग मुंहिंजा जानी कान खाधी अथई मानी. आशिक़ाती वीचारो जज़्बात में थो अचे. वॾो ख़र्च वॾा जलसा था कनि. साईं जलसो त 27 तारीख़ साईं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब ईंदा. दुआ कयो अल्लाह से मुफ्ती साहिब ख़ुशि रखे. दुआ कयोसि. नर आलिम लहे थो पिण में त जहिड़ा ट्रक. दुआ कयोसि. सभु सुन्नी आलिम दुआ कयोसि खुदा करे अहिड़ा मुजाहिद ॿिया निकिरनि ॿिया मैदान में अचनि. कंहिं प्रोग्राम ते नथो पहुचे नाराज़ न थियो. का उनजी मजबूरी आहे को उज़्र आहे को वजह आहे. नाराज़ न थियो. हर आलिम खे दुआ कयो. तही न कंदो. मदीने वारो साईं थो फरमाए त समुंड जूं मच्छियूं पंहिंजा मोहड़ा मथे कढी दुआ घुरनि. मुंहिंजा मौला मुहम्मदी दीन जे आलमनि खे आबाद रख. मिशकात शरीफ बाबुल इल्म में हदीस मुहम्मदी अदो नमाज दीन है. शुक्र आहे ज़ियारत थी. मुहम्मदी दीन जे आलमनि खे आबाद रख. केरु थी चवनि मच्छियूं ॻाल्हाए ॾाढियां था ॻाल्हाए. उहे जंहिंजूं दिलियूं आहिनि अछियूं. कहिड़ो वरी आलम जो शान कछियूं. चओ सुभान अल्लाह. उहे दुआऊं छो घुरनि. महबूब छो छो घुरनि. मच्छियुनि खे ख़बर आहे. हा से मच्छियुनि खे ख़बर आहे त असांखे समुंड में रोज़ी आलिमनि जे सदके मिलंदी आहे. ऐं तूं वरी मोलनि ते मछलियूं वठी जॻह घर डगरे ते मानी जे दबके ते न मिले जूते ते सोभ कर. खुदा जो कसम आहे आलिम न हुजनि त तबाह. नबी साईं जो इरशाद लौलल उलमा लहलकल जुहला. ये आलिम न हुजनि त जाहिल तबाह. साईं पान कुर्सी थो ॾे मुतही ॾियो हा. साईं जन हेठि मोल बि वरी मथे. मोली बि वरी मथे. उहा निगाह कर जो मदीने जो मीर मस्जिद जे तरस विहे. हसान खे जे मथे वेही मुंहिंजो शान पढ़. हसान खे तो फरमाए इसा दिल मिंबर
मथे कर सुबह वहां भी नब्बे तब पढ़िया कुरान ते चनी को नथो पाण कुरान कथा पढ़े अल्लाह गफूर रहीम बचे तो यार ही में कयो माना तो करे तू वरी चयो से रुगे कुरान से रुगे चयो साथो अल्लाह तो फरमाए इन्नल्लाह समीउन बसीर तीजो न या कलमे दी माना तो सिख ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई जारी वाला ये माना तो नहीं कोई 40 वाला ये माना तो करे तो क्या खबर है क्या तो क्या पता ही कौन है रबी कुरान माता तो तकब्बुर न कबू ता मूंखे शेर अल्लाह न चओ ता सॼी तक़रीर क़ुरान मां ॿुधो बुलबुल मदीना ऐं इहे बि न त हिकिड़ो मौज़ू आयत क़ुरान जी तव्हां खोलियो चाहो त हिन ते ॻाल्हा मूंखे छॾी ॾिसो त मदीने वारे जो ग़ुलाम ते महिरबानी आहे या न हबीब खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो हबीबे खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो गुलामी ये है बादशाही से बेहतर इधर आओ गर्दन झुका कर तो देखो गौसे आज़म जी ॻाल्हि पियो कयां मां त उते टुकर खाई आयो आहियां ज़ाहिरी बि खाई आयो आहियां बातिनी बि खाई आयो आहियां टंग मुंहिंजी एक्सीडेंट थी ॾिसो था पट रोआ वेठो राति जो साईं आयो हथ घुमाई ये तोखे कमु घणो करिणो आहे तूं रोई छो थो हिकिड़ी ॻाल्हि न कयां तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है तेरे हाथ है आज यारो से आज़म कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया कहा मैंने जिस वक्त यारो से आज़म जिसे शक हो वो खबर से पूछ देखे तेरे मर्तबे का समागल से आज़म क्या सुभान अल्लाह सैयद अली हेती साईं जो खलीफो पाहे मोहब्बत वारो दोस्त पाहे तो टे ॾिहाड़ा हजरत गौसे आज़म शहर मावात दुनिया है रोना परेशान रो दिल में सोचूं फकीर सां उथो तो बोल कि मां किनारो वतो फरात जो कह वतो दजले जो निहारिया त दरिया जे विच ते मुसलो साईं नफ़ल वेठो पड़े समुंड जा जी त मच्छूं साईं जे कदमनि खे चुमन वेठा चुमन वेठा मां हैरान आहियां सलाम वरायो परे खां निहारिया तो पीर मुंहिंजा पादशाह जीलानी जलील
خلیل داد لا درگاہ جا خامد جا خلیل حسنی نو آہیاں وحرتی میں وسیل داتا مجھے دل کے دلا سا دلیل ذلت کیس ذلیل رس بادشاہ بغداد جا پر میرا شاہ مدد کر چھا کر گالات صحیح فرمائے تو میرا شاہ مدد کر اچھی اوکھی ویر للہ لگ لطیف چلے بھر پازی دے پیر اولاد علی شیر کر کمار مرید دے اولاد چرچ اولاد سید تھوڑے بنگا پہ بات چل گا ہے سید تھوڑے ہو امام حسن جو اولاد بچے ہی کونا پوچھی والا حسین سہین نیائیوں کیسے دلی حسین پاک جے نیائیوں جو رشتوں کر ساتھ حضرت فاطمہ سورا کیسے ملی سید سکینہ لیکن عام سکینہ کم سید سکینہ وہ کیسے ملی ہے انہیں جے مرسن جا نالا بدھائیو رستو ہی کونے منجنوں پاندو امام حسن جا بچہ جنمہ سید جیلانی جوان میدان بیٹا ایسا میں تو پیر مہجا پادشاہ جیلانی جناب موسیٰ کھوسن خارج بند لفظن میں وہابی چل لگے چھوٹو کریں چمچو نسی بوتل نہ ملے چاہے جو کوپ نہ ملے تو بڑی مر پانی پی پر بد مذہب نہ چوتھا لکھا کر سکھ میں لکھا سندھیا چھا گالات صحیح امام بوسری روئے امام بوسری پوچھا تھا بوسری چوتھا روئی امن تذکر جیران بزی سلامی یادگیری پہ تدھے تھوڑے امن تذکر جیران بزی سلامی مزج تدم انجرا من مقلت بیدمی محبت الریح من تلقاء کاظمات عمد البرق سے ظلماء من ازمی یا تو یادگیری پہ تھی یا ہوا لگی تھی مدیر ترے تو روئی چھوڑ جیسے کچھ کونے کو لکت ہو کرے تو فمال عیدیک ان کل تکف فاہمتا کیا لکت تھی اکھو بہن پئی پورن ساگر رت پیو تھی فمال عیدیک ان کل تکف فاہمتا ومال قریبک ان کل تستفق یہمی دل بے ہوش پیچی اکھوں رون پیچی تو مجھے سکا کیا نہیں کہتا لاکھوں چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا لاکھوں چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا نتھی لکھی سکمی لکھ چیندی گالا سکمی لکھ چیندی حضرت غوث اعظم کے سڑے تو خلیفو قبلہ سجی بغداد بارا ماہوں پریشان مائل اوائے کے دریات نصر اٹھا پڑو تائیں فرمائیں تھا ماں چھا کیا الہام چھوا رب جو ارشاد چھوا تو عبدالقادر مانہو تحلیل
उडामी दीदार था कन पखी उडामी दीदार था कन मलाक जे दीदार करे था वञनि समुंड जा जीत किथां अचनि विच ते मुसलो लॻा इबादत कंदो रह त समुंड वारी मखलूक ज़ियारत कंदी रहे मिस्र जो छापो किताब अल हुनियत लितालिबी तरीक़िल हक़ शायद बांगल टेम थी वियो आहे बांगल टेम थी वियो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुररी पो पढ़ंदुमि छा कहिड़ो शेर नारे रिसालत बुलबुल मदीना आहा ॿुधो दोस्तो बेटा ईसा बड़ी यार देखे मूसा खौसन खार ये पुरानो वर्ष हुआ पुरानो महबूब करीम जी ज़ात गनीमत जो माल का बिरहाइन बुखारी शरीफ हदीस सही बुखारी कॾहिं कॾहिं दिल चवंदी आहे त ही किताब खणी ढेर करे पोइ अव्हां खे सुठा ॾेखारिया छो शक्ति आहे न पक थिए इमाम बुखारी वहाबियुनि जूं निशानियूं लिखियूं आहिनि महबूब जी हदीस मां नबी माल गनीमत विरहाई हिकिड़ो ज़ुल्म खुवैस उथी चए थो साईं अब्दुल कयो अब्दुल साईं चवंदा मां अब्दुल न कयां त दुनिया ते अब्दुल केरु कंदो इल्लम आदिल फमैयाद अब्दुल त मुस्तफा जो आहे न भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें बचपन की अदालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों साईं जो हिकिड़ो साहबी उथियो फारूक जो रुझान सोना तोखे चए थो अदुल कर छिके तलवार कटी साईं खां छॾीस इहो हिकिड़ो कोन्हे ॿिया 50 ईंदा ॿिया 50 मूं चयो 2 ॿिज जे कमंद जा 2 ॿिज कणक जा ॿिज ईंदा कि भला केरु हूंदा कीअं ईंदा फरमाइनि था पिया मथा कूड़ींदा मथा राजा ॻाल्हायो मथा कूड़ण एहराम में असीं उथो कूड़ींदा आहियूं एहराम में असीं कूड़ींदा आहियूं या अवेले सवेर तकलीफ़ खां वारनि में कूड़ींदा आहियूं पर हू ज़ोर में कूड़ींदा आहिनि त अबे जो वरसो जारी रहे हकीकत साईं का फरमाइन थपले खाते थपला बिस्तरो खोलते हीरोन पे निकले अखबार में पक्की बाकायदे रेलवे पकड़ियो कोई टाइम छापो खड़ा तो बिस्तर कादे थपले खाते थपला क्या थपले करते हो कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो है बुधो गाल जो कौम सिद्धो डायरेक्ट तार मदीने वारे ॿियो रस्तो ई कोन खुदा जो कसम मां मवाहिब दुनिया खणी इमाम कस्तलानी जो मां खोले ॾेखारण लिखे थो त जंहिंखे गिरह वाट ते पहुचे सम्झे त खारा खुदा तो हथ मुठे मोहम्मद करे आला हज़रत
یہ سب کتاب ذہن میں رکھو تو جب تو بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر. صبح مجھے مشتن درس و دوست کرنے سجن سائیں دے دنیا کے دین جو اہو درس دنوں جو دل چھری پڑ دیا 27 حاج صاحب جلسو دور مفتی صاحب ایندو اور وہ ٹراک ہو رہا ماں گنہگار اللہ کا دو حاضری عید ماں جا غریبانہ عرض ہوتے ہوگی درد کا ہوتا درد کا باوی ہی مولانا بدر الدین جو جلسو مفتی محمد صالح جو بار ہو منظور اسلام مدرسو لار سبحان اللہ مجھے کو جانوں تو اچھے گھومی لار کروں جی مجھے نانوں تو گھوم لار کر بنا دے یہاں وہ یا پری آگ نہیں تو تھی 14 15 16 درگاہ اللہ باشر کنجا ریڈیو پروگرام جل سنجا وٹھ وٹھا لگی پیا پر ہکو عرض خدا جے نالے بچہ پڑھا مدرسن کے بچرا جو بلڈنگوں ٹھائیوں پہ نے پٹ لگے پکوڑا وکرائیں دے مال چارائیں دے مدرسے میں چلی وہ سمجھنیا پکو سنی نہ غوث اعظم یہ گال رہ جی نہ ونی بیٹے ایسا تو موسیٰ کھو سم خارج یہ ان وقت بفاظ میں بیٹائی کو قرآن آچھا بیٹائی کو علم آچھا ماں جا تو بیٹائی کے تو علم آسو تجھے ودن کے بیٹائی کے اوہو علم جو سورۃ الکہف میں اللہ فرمائے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا علامہ رومی صاحب فرمائے ہمارے تو بے حسابوں بے کتابوں بے ادیب اولیاء را حق کن دے علم نصیب تو پڑھو چاہے تم کڑھو ہیں پڑھو نہیں وہ سچر سر اگر پڑھندا بہات عشق دی طاقت چڑھندا آئے سائیں رسول گولڑی شریف آرو سائیں جو گولڑی شریف آرو اگ میں آل میں بدھا چکا ہوں ماں چاہتا تھا کہ نئی چھ بدھایا چلے ٹیکنگ کیو تھا دوست نوجوان عالم سگورا حق سگورا لکھن بدھن یاد کر جمعے جمعے دے تھکام چاہتو چوئے سید و گولہری اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہان مدینے والی صورت سجے جہان جی جان اس صورت نو میں جانا کھا کی جان جہان آکھا سچ آکھا تی رب دی شان آکھا جس شان تو شان سب بنیا اکھن معبول ہاتھ آگا سائیں چھوٹو روئیں جتا اج سکم تیرا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے بچوں آن مصطفیٰ جو مجھے مدینے وارے مایت نہیں سکتا پہیا اج سکم تیرا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ آس چنگیری ہے اج نینا نلایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک سبحان اللہ ما اجملک اللہ
یہ چو تو سائیں جگہ بٹھو تصور کر اتے تو بھی ہی پردو تھی سبحان اللہ اجملک واہ حضرت حسان اپنے سہے نبی کے دربار کا شاعر در منصور میں علامہ سیوطی دعا سی شعراء جی آخر کو عالم صبر کھولے سے تو 70 شعر حسان جا اہے ہن جن میں جبریل گڈ بھی چیو جبریل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلبل مدینہ ساتھ ہو چلے حضرت حسان وَأَحْسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ نہ تو کھامدھی کے سنو مجھے اکھے ڈٹھو آنا کہ مار جنی اسلے ٹوئی چھجی خبر سے ایندہ بکھار دن جا پٹر ہے ایندہ خبر ہے وَأَحْسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً صحابی جو شیخ کہہ جو مسا چاہو اصل نالو چاہو نا سید رجی تھو اصل نالو چاہو کھولی چاہو تہیم چاہو کہن جو راجہ چاہو سب وقت کھولے چاہو کہیں جو نا چاہو کوئی بھی نا چمچو نہ تھی خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہے جو سبحان اللہ آجھا جو سبحان اللہ آجھا جو سبحان اللہ شاہ شیر بدھایا دبئی و کتاباں تو ہیر محبوب جے جیجر اما دا شیر مصطفیٰ جے اصحاب بیانن جا شیر کئی امت آئے مصطفیٰ جو جو کہ پہجے جاتے چوٹی جے ولایت والی ہے بہتر تم پڑھنے قرآن چینی کون تو خدا جو قسمہ قرآن اندو پر دل چون دیا تو سنیے جے جلسے میں قرآن دی رحمت بھوجے ذکر عجیب ہوجے درود عجیب ہوجے تو محمد سونے جے صحابہ دی سنت بذاتی دیتے جو سبحان اللہ وڈی وڈی آسا چاہ کھلی چاہ سید مہر علی شاہ حبیب جو دیدار کرے سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک سبحان اللہ ما اجملک ما اکملک ما احسنک کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ تھیاں کتھے جالڑیاں کتھے مہر علی جو کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ تھیاں کتھے جالڑیاں ان الذین آمنوا جن ایمان آمد جنے وعمل الصالحات صالح عمل کیوں سیجعل لهم الرحمن ودا وہابی جھلے شیعو جھلے قادیانی جھلے خارجی جھلے رافضی جھلے کرب جھلے پر اللہ تعالیٰ عبدالقادر جیلانی دی محبت ماہی دل میں پیدا کرے چھڑیا نتھی بھی ختم رکھے تو کہاں بھی سلی گال نہ ہے سیجعل لهم الرحمن
वुद्दा बेटा के तो कुरान जो तर्जुमा ॿुधायो मौली साहब सूरा सैयद ॿुधा हमें तो सारी रात सुभान जागी जन याद कयो तन जे अब्दुल लतीफ चए मिट्टीअ लधो मान कोड़े कन सलाम तन अचो उन जे अस्सलाम अल्लाह जलमा थी वई जुदा जी जलमा थी वई जुदा दिल हाय करे दाहूं अकेला थी पया आयूं अकेला थी पया आयूं जी जलमा थी वई जुदा दिल हाय करे दाहूं अकेला थी पया आयूं अकेला थी पया आयूं हो प्यार मझा बचड़न दे निहारण मुर्की पहजे भरी में विहारण प्यार मझा बचड़न दे निहारण मुर्की पहजे भरी में विहारण पा